Lo kamat telu sirah kamat gobolan. Aduh, papat. Aduh, kumat, dimamat. Halo. oh yo ting Haji. ting Woi, asko. Ih, poker. Aduh, keren. Ya, apa? Lagi pada apa kini Kin? main kita Ya, main kan? Tadi Aduh. tukang nih kayaknya morong wi main gaple Orang kulit sapa. orang nih RT wingi nane wis ngomong RT-nya celuk kon merenek. kakang ki ngelawan wani wis wani Celuk ber. Celuk RT-nya celuk. ya wis tonggone Iya, kan. anak sirane kah Tonggone ini. kirane kun wis kita tonggone sira kesuk di sawan sama lor ya wis Ya, terus lanjut. Pira. Lanjut. awas bocah kan tepori RT sira Assalamualaikum RT Waalaikumsalam. Kenapa kira-kira pengen kayaknya rupanya anak sing diomongin kan penting. duduk PT ting jambak bocah pada main gaple duduk wis ora uli teh saiki mah jere mabengi sing diomongaken tentang PT Apa baik gunanya kun. si Jeblek, si Terus? SB, Romdoni, Terus? terus Jeping. Terus parane beta. Atuh yo. Yo kalian teh yo parane. Saya kita kesu. Saiki Beneran ini. Iya. Baru bodohan. Iya wis yo berasal. Prak. Kok digendengnya percaya? Woi, bocah kan wis pembentukan wis musyawarah atau rawe main gak. Bocah iku. Mas apa? Cuma SB. Oh, nih SB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang aduh, duduk mempengikan wis diomong kita musyawarah. Karena Kak. Romdoni wis. Waduh. Duduk mau pengikan wis diomong itu ora wae mainin kene. Ini siapa? Musyawarah mau pengikan. Aduh, ngomong apa maning? Ya mami bocah kina debat mat aja mau konon mat. Mending sirang ku tak mari bapak sirang rokok pun ya. sirang tentang karo RT wah ngomongnya Aduh duduk kan sudah ngomong ya Romdoni. Ngomong. Sirang men SB. Teh, Apa baik. Cuma kena tukungin numbah ya. Gue sampai orang teh. Di be mau kan Sirang RT jeung orde duit. Terus dia aja mau kan metu mah. kan kes ke anak kiri bisa aja main Bisa aja main. Bisa aja main. Wis kan tuh duduk wis seworku. Terus kena bentuk Waktu duduk ben sewor ya. Mana gitu kuki? Mana? Cut apa nih? Mat sih itu kumat. Wih, Lamun organ tuh kuduk tepar bapak sirah sih. Gimana? Mana tuh Mana tuh kumat? Aja geger bae dia wis bengi tuh teh. Berangkat be. Di be bu. Sirah nih. Ibe. Abdi wae sirah nih bapak. Gak gede mat. Kumat. main kartu gak bari nongkrong keamanan Nah, ngeronda ini gede. Atune kene. maling merurut lewat teh Ngeronda pun keliling desa meranap kan. soalnya udus kita ngebengi teh kehilangan Wis sirah nih ke Romdoni. Dudu wingi mang gope cita sirah kan. Ngomongnya rasa itu beda gimana sih tentang karo RT wah ngomongnya apa Wis berangkat kampus wah ini sih guys. Ngomong sirah tunggu nih. Kon bocah teh, kon tuh minum teh. Aduh, bocah itu pada ngeluh. Aja mabok-mabokin bocah. Endakan kabu. Wis beres nih beres iki. Beres. Bol bebek. premen kene lagi baru dia mainan nih Wis kidu ngidung foto bayar. Tuku be mana teh kalau di kita Oh, lagi main lanjut. Tuh. Wis cukup teh, belum teh. Daus kan ala kayak masih bukora ya, daus kan. Oh ya, gua emang lagi nyantai kan. Masih bukora kan si daus kan ya. Masih kayaknya. Kenapa teh? Barang mah coba aku anak pira mana yang aku. Be, saya tidak be. Sakit berkan ini. Aku apa gini be? Ku sing kulit ku bisa ku. Pira Ya si kulit gimana yang jago?
Dikit lah. Ya, Wis, ning RT mah Bapak 15.000 bae. Mas saya bayar be. Bayar tadi. Iya bayar be. Aku malah mending warga nih mau harus bayar. Atuh isi RT orang ngegawa apa-apa. Dagangannya. Iya dagangan. Dagangan. Bayar. Bisa apa-apa kuno Taruh ke PBL be. biasa. Wih, nuhun Tapi masa ge. tegang balikin gitu. Iya, apa-apa. Apa-apa ya. Apa-apa tuh. Dibohong. Cih, longo. Ya wis ge rekonan mah. Wih, Taruh ke rupiah pendampingan kan. Oke be, kawan be. Gua kan PRT gitu. wih sirah. Ramen. RT jikot ngegawa kuat. Awas kita. Wis be gawa, yo. Gawa be. Baru nuhun tak. Ya dulu. Ya wis. Oh, tapi kita panas kayak semua ngomong be. Iya Kayaknya bocah semen Iya gaplek. kayak bocah semen gaplek kan ngomongin kita. Coba Bre, diparah. aduh. Yo, Yo coba parah nih. gantian nih. Kita taruh paling larang mana kayak masih ngomong. Nyolong ayam dibeliaken. Ih, wong main kartu mah diobrak Eh, abrik. minum aja. nyabut. Hei, ini Mbak apa? Minumnya. Dodo, Ramen. ngomong. Aduh, RT ngeprank, nyolong ayam diuliaken. Wong main kartu diobrak abrik. Kin apa kine? Jere mau jeruk minum. Wih, sikit. Kudu kieu teh maksudnya Ih, gitu. pergaulan. Maksudnya mah kejut. Amin minum kieu mah kembung. Wih, sirah. Sirah sirah mah. Ih, si mungkin dia mabok mah. Wih, orang manteng biar teh gambar ikat Mabok egu bae teh, gunung teh. Wis sirah diminum media wajib kelagane contoh teh amis. Menang bedipit si nama rojak. Euy, menang tiket. Teh. Aduh, balot. Aduh. Mumpung kita ngomongin ya, tinggal balik ya. Minum di teh laju. Aturan mau aja minum. Dia mau ngejaluk nih. Pengen keriput Harganya pira kini? Harganya. Kian harganya selawe. Dinaik duitnya kan 60.000. Tapi pengen nguntung banget. Kan tunggang apa kita kerebes. Lah Sirah sih mau kan ada tuh pengorokin mah sengkol bayar. Untung bae kayaknya. Tuh, Ngomong si bangkol dong gak bisa kokol. Wis teh prewen ya ribut teh prewen je. Miskin beding, oh, papa. Kesuk ibu kawanin. Aja gue yang sangat cocok-cocok. demi anjing kayak amat sing urip sira Quran. Kayak teh wonge blak-blakan bayar sama kartu. Songong ya. Iya demi anjing Udah sakit kilang betuk Iya, ya. udah sakit. Ada ngomong si Raro Jali. Rambut yang gelas. Duet. Antem deh wis. Gepuk berat pun. Gepuk. Tunjuk ikut. Ayo apa ke? Yuk, Ancam polisi ke. Ancam polisi ke. Nah, ini kesehatan kita. Lah yang ke. Amat kayak No, 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 no.